Ni ikimera cyitwa niruhunwa. Wacyita niruhunwa bitewe n'aho ugisanze, ndabara agace. Nanone ukaba ari ikimera usanga cyiganje mu bice by'ubutayu. Wasobanukirwa ubukana bwacyo igihe waba warigeze kugikandagira maze ihwa ryacyo rikakujomba. Ndahamya ko igihe byari bimeze uko nguko wahuye n'uburibwe butari bworoshye. Iki kimera cya niruhunwa hari aho usanga bacyita gitinwa, aho kiri usanga abakuru babuza abana kucyegera. Bitwara igihe kirekire cyane kugira ngo kibashe gutanga imbuto. Mbere yo gutanga imbuto kibanza gutanga indabyo, maze za ndabyo zikaza kuvamo imbuto. Urubuto rwacyo rumaze kwera rushobora kuba rutukura, kimwe n'uko wasanga ari umuhondo. Ntiruhunwa. Iki kimera cyaba kimara iki umubiri? Hari n'abatekereza ko ntacyo kimariye umubiri ndetse kitanaribwa. Aka kanya tugiye kugaruka ku bushakashatsi bwakozwe kuri iki kimera. Inzobere bakaba abahanga n'abashakashatsi bagaragaje nyuma yo kuvumbura ubudahangarwa bw'iki kimera n'imbaraga mu kuvura no mu kurinda indwara, maze bakagihuza n'izindi mbuto zikozwe mu bimera, byatanze product idasanzwe kuri ubu itanga umusaruro kandi uri gufasha benshi mu gukira indwara no kuzirinda. Ngiye kugaruka kuri iki kimera cyane niruhunwa, nongere kukikubwiraho byinshi n'umusaruro wavuye mu bushakashatsi bwakozwe ukomeje kuvugisha benshi. Uri kuri Tumenye TV, jya gutegura ikiganiro nk'ibisanzwe nije. Uramutse utarakoze subscribe gukande no kukazogera, ntiwazongera kubona ibi biganiro. Tumenye TV niho ukura amakuru agezweho ari ubushakashatsi, ikoranabuhanga. Nimero watuvugishaho ni 078110 Ufite igitekerezo wakwandika muri comment no ku mbuga zacu nkoranyambaga ni Tumenye TV. Utanze igitekerezo cyawe ako kanya gihita kitugeraho, ukabasha kubona igisubizo cy'ikibazo ushaka. Nguhaye ikaze mu kiganiro. Niruhunwa, gitinwa, aya ni amazina iki kimera kidasanzwe cyitwa bitewe n'agace gisanzemo. Wowe unkurikiye mu gace k'iwanyu iki kimera mucyita nguki? Reka turebere hamwe iby'iki kimera n'ubushakashatsi bwagikozweho n'umusaruro byatanze ubwo abahanga bari bamaze kwicara bakagihuza n'izindi mbuto, byaje gutanga umusaruro udasanzwe mu buvuzi no kurinda indwara. Iki kimera cyane niruhunwa mu ndimi z'amahanga gifite izina rya Catmeya. Uzagisanga cyiganje mu bice by'ubutayu. Kikaba ari n'ikimera gifite ubushobozi bwo kuba ahantu hose, kuko aho kigeze kibasha kuba aho hantu. Kugira ngo kizatakaze ubuzima, nk'urugero ngo izuba rikice cyumagare gicike burundu, byagorana. Ibi abahanga babigendeyeho niho bahereye bakora ubushakashatsi kuri cyo, hifashishwa imbuto zacyo. Baje gusanga ari umuti ukomeye mu kurinda no mu kuvura indwara. Imbuto z'iki kimera zigeze mu mubiri zaba zimara iki? Iki ni ikibazo wibashije n'uburyo zibasha gukora mu mubiri. Iki kimera ni oxidant ikomeye cyane mu mubiri, aho kibasha gusukura no kuvana imyanda mu mubiri, kigasiga umubiri wera de. Ibyo bikarinda indwara ndetse bigatanga n'igisubizo cyo kuzivura. Iki kimera cyane niruhunwa, imbuto zacyo zihujwe n'izindi nka Phytocertec, Maris domestica, Ampure stem cell, ni ukuvuga serire zituruka mu mutobe wa pome. Izi zikaba zifite umumaro wo kuzura serire zashaje mu mubiri. Phytocertec, Solvitis, Grappa stem cell. Izi zikaba ziva mu mbuto z'umuzabibu, zikaba zifasha kurinda imirasire y'izuba y'ikirere cyanduye. Ozejonol, Pinback extra git. Izi zikaba ziva mu giti cy'umusave. Iyi ikaba irinda imyanda yangiza Aden. Edacraft, Black Elderberry, izwiho gukomeza ubudahangarwa, kurwanya virusi na mikorobe mu mubiri. Extremel Cantaloupe melon, ituma uruhu rugaragara neza ikanarwanya ubusaze. Izindi zongera imbaraga nka Cassberry, Sea Buckathorn, Markberry, Betamelon Petite, Black Shockberry na vitamine C. Uru ruvangikirane rw'izi mbuto zishyizwe hamwe nizo zabyaye produit imwe rukumbi yahawe iri izina Cacticel product.
iyi produit ikaba iri no ku isoko uyu munsi wa none wabasha kuyikoresha. Si ibyo gusa, ikaba yaramaze gukorerwa ubushakashatsi ikanemezwa n'ibigo mpuzamahanga bishinzwe ubuzima. Iyi produit Catcell product by'umwihariko ituruka kuri Niruhunwa, ikaba ari nacyo kimera yitiriwe kubera imbaraga mu kuvura no mu kurinda indwara, ifite imbaraga mu gusukura no gukura imyanda mu mubiri detox, kongerera ingufu umubiri, kurwanya ubusaza bw'imburagihe anti-aging, gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri, kurinda uruhu ko rwangizwa n'imirasire y'izuba yandujwe n'ikirere cyanduye. Uyu muti Catcell produit iri botanique organic blend kubera ukuntu ituruka ku bimera, kuri ubu urabasha kuyibona ku isoko mpuzamahanga. Ukeneye kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri wawe, kugabanya isukari yo mu maraso, ibi bizakurinda diyabete, umuvuduko w'amaraso, kugabanya umunaniro, bizakurinda indwara zitandukanye zibasira ubwonko, umutima no gusaza imburagihe, kurinda uruhu imyanda yo mu kirere cyanduye, gufasha mu mikorere y'ubwonko, mu gutekereza no gutanga igisubizo, kurinda no kurwanya stress, bigufasha kwibuka vuba no gufata mu mutwe. Muri rusange Catcell product niyo produit izagufasha kugira ubuzima bwiza muri rusange. Iyi produit ikomoka kuri Gitinwa wabasha kuyibona ku isoko mpuzamahanga. Mu gihe uyikeneye gana ikigo Healthcare Medicine bagufashe kubona iyi produit ubashe no kuyikoresha. Uramutse ufite ikibazo wakandika muri comment, wanahamagara kuri nimero ya 078110 ako kanya ukabona igisubizo. Gushimiye ko twabanye, wari kuri Tumenye TV, nge ndi Jerome, ndabakunda, see you next.